nak kalian kejongi ki sandali kisen balang apa ke kenhun yang ka Safe New Trip Mission kisen ki wakan tup ya ke EJNC, JSM, HNM, HYC waka CORP kam kadak kau percaya lene penrem juri ya kene ke statement yang tuliram ronghang uman le UCM yang ke Karbi Anglong Autonomous Council wada ong le waki nong chong chunong yang ke chunong mukro tak ki poiwir porhat lene kita ki illegal setelah tekam kadak hi percaya lene pempriang ya kene ke statement ko yang o utang ya kene ke statement ko yang o ko ida prini ya kene ke por kam kadak ko percaya tuliram ronghang down tuliram ronghang down KAC down KAC down